Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшынакай жупту чакырып коелу. Үй бүлөлүк да жуп. Ашраф Мамедов Азербайжан улутунан жана Кыргыз улутунан Кайырбүбү Чолпонкулова. А исполнят они замечательную песню тех годов, Юрий Иванович. Эта группа называлась... Квартет Гая, вокальный квартет Гая, Азербайжандын. Ырдын аты эмне эле? «Жизнь, как ты прекрасна». Келиңиздер, 3 тилде угуп алалы. И сопроводит танцевальная группа «Джаз». Мекайын кончу олдук бу дүйняда, хайры добулдук бу дүйняда, ахыр келип бир олдук бу дүйняда. Эй хаят, сен неге айбесең? Сен айтыми бакты мене, Сен көгүми багдын мене, gözlerinin karasıyla güldür ömrüm baktın mene. Aylar geçir, iller geçir, akın olur. Yadlar gelir, dokma olur, yakın olur. Mehebbetle ötüp ömür nağıl olur. Ey hayat, sen ne garibesin. Ey hayat, sen ne garibesin. Сактап келдик бул салтты жаныбызга, кайнап жаштык махаббат каныбызда. Туган болуп эне барыбызга, эй жашоо сен неге кызыксың? Айдай болуп мага карайсың, күндөй болуп неге карайсың? көздөрүңдүн карасынан бакты ömrüm мага күлүп. Aylar ötөт, күндөр өтөт агын болуп, эске келип өткөн күндөр жакын болуп. Барлашуу менен өткөн ömür жомок. Эй жашоо сен неге кызыксың? Эй жашоо сен неге кызыксың? Ты посмотришь нежным взглядом, и красивых слов не надо. И случайной встрече рады, мы по жизни пойдем рядом. Люди бродят вдоль по улицам беспечно, суетятся в этой жизни быстротечной. Только двое вдруг встречаются навечно, и счастьем наполнятся сердца. И счастьем наполнятся сердца. Ла-л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 а. Ла-л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 а. Ла-л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 а. И счастьем наполнятся сердца. Эй, хаят, сен не гори басаң.